Ni tariki 13 mweri wa kenda mwaka wa 2025 ni twakunyitogeni thiini wa mohoro ma inoro hwaini umuthi ari muthenya wa mwanya ni tondu miaka 3 mihituku muthenya ta wa umuthi nirio President William Ruto akorirwo akioya mihitwa ya kuyukia wathani wa gutongoria bururi na ihinda-ini riu kiumia-ini giki ni tukoretwo tukimurika maundu matiganite mege uria thirikari ya President William Ruto ikoretwo igitwarithia na mbere bururi. Riboti iria no tuguthie na mbere na gukuhaririria no kwa ihinda riri riu twambe tuingire mohoro-ini. Mutengeri Beatrice Chebet ni ahoteire Kenya mindira ya mbere hari mahenya mathi maria manjiriirie umuthi mucii-ini wa Tokyo bururi-ini wa Japan. Chebet ahotanite ihenya ria mita 10,000 mwena wa airetu thutha wa kuhuthira ihinda ria ndagika 30 sekondi 37.1. Raia wa bururi wa Italy Nadia Betocreti arikirie ari wa keri guku Mukenya ungi Agnes Ngetich akiiganira na namba 4 thutha wa Gadav Sege wa bururi wa Ethiopia na orwo ni mindira ya ruthuku. Kenya iratanya kurikia na mindira nyingaingi gukira 10 iria yegwatire bitika-ini iria ciarĩ Budapest bururi-ini wa Hungary guku riri ni mwaka-ini wa 2023. Beatrice trying ever so hard, but it's gold again for Beatrice Chebet, the Olympic champion. The world record holder becomes the world champion. Another sublime silver for Beatrice, history for Italy, and Sergei, the defending champion, is on the podium, but bronze this time. She left her bid. Tugithie na mbere mutongoria wa bururi William Ruto ni athiete